I rise to speak on the calling attention moved by my colleague, Mr. Michael Obo. Aaj maga dista because I will be very specific, and I believe that there is absolutely no fear in the minds of these criminals. And this is a long pending story, it's a continued process. Speaker sir, हांव कित्याक सांगता कित्याक म्हाका दिसता की in many cases there are even police involved with criminals. आसागांवचो जो एपिसोड जालो त्या वेळार मुखार गोंयांत गांव आसतले आसा गांव हे प्रश्न जे बाब मायकल लोबोन मांडला आयच्या दिसा एंड द वे द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा they have lost the faith today. Let us be very, very practical. Because the law and order situation has sunk to the lowest in the state. आज Speaker sir, police officerank bouncer barabar tag मेवलेलो हा आणि मायकल लोबो सांगता हे बाउन्सरी बायले म्हणून. आज Speaker sir, if you look at the way हे शर्मा वर्मा इंगेली सगळीं कर्मां आज हांकां सारकें वेरिफिकेशन केल्ला म्हणून हे सगळे हेंगेली दादागिरी आज गोंयांत चलता. आतां स्पीकर सर आतां इफ यू लूक एट द डेटा आज मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता आमचे बाब दिगंबर कामताचें क्वेश्चन आशिल्लें एंड इफ यू लूक एट द डेटा ऑन द क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन in the year 20 it was 238, 21 I वाडोवन 259 जाले, 22 and 285 जाले, 23 and 296 जाले, आता 15 June 24 and 154 केस जाले. सो हे 300 मायज जाता, हे 300 पार जाता. तो कित्याक तोय सांगता मातसो इट इज एन अवेअरनेस उलयत मरे तो माहिती रेक्टिफिकेशन न्ही तुवें बिकॉज सर क्रायम 1230 केसियो जाले in the last 5 years are registered of from 2020 of rape, molestation, kidnapping, and for only 6 are convicted. And आमचो होम मिनिस्टर म्हणटा की we have a very high conviction rate. 7 जाणां 1230 केसींतल्यो. Speaker sir, if you look at this, it's absolutely preventive measures have failed. Absolutely patrolling जायना. हे हिंगा IPS हांव डेटाचे उलयता स्पीकर सर. आतां जे हिंगा थोडेशे IPS येता कोण एकलो पयर डिस्को धाडलो कोण ही कसिनो भितर वयता हे व्हिडिओ व्हायरल जाताले हेंकां मातशें तुमी स्ट्रिक्ट सारके दवरपाक जाय. ट्रान्सफर केलें तें जालें काबारो दिस इज द स्टँड केस ओवर. स्पीकर सर इफ यू लूक हांव एक उदाहरण तुमकां सांगपाक सोदतां. From 2020 to 2024, the data that has been given, there are 145 murders in Goa. I could see my colleague Delilah Lobo very emotional because it was her family member. But Speaker sir, also we need to think about all the people here, je murders zale the. Look at their sentiments from 2024 till June 2024. January 2024 till June. 27 cases of kidnapping, rape, molestation, 17 cases of critically injured due to attempt to murder, 37 cases of deaths due to suspected murder. All graphs because are हुई ना हुई वाढत हा. मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता एक उदाहरण because as an example in my constituency in Kunkolim आतां केल्ले मर्डर or रेप जाले तेंगे गार्ड स्टार्ट जायना. 2 गाडी एक गाडी चलोना. हांवें तूं गेल ते सोमून म्हूण सांगलोलें बाबा तांकां एक गाडी दियाय ती गाडी कुंकोलीम पुलीस स्टेशनाक यू आर ऑन रिकॉर्ड दॅट यू सेड यू वूड लूक इन टू इट. मातशें ताबडतोब जे जाग्यार कोणाक ह्यो गाडी जाय स्पीकर सर मातशें आयक हें तूं मातशें स्पीकर सर मातशें आमी एक मागता की डेफिनेटली देर इज अ फेलियर एंड डेफिनेटली द लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन एज पर द स्टॅट्स is dropping, going from worse. You need to pull up your socks. You need to give strict instruction to your home department and make sure that the Goa police, that amgele sarke people, log mantale, hui na hui, ami fail zale. So let the home minister reply. तुम्ही पळयतात GNH.